Shubor nagaslem jong udongsan Hima. Kajaindia Students Union kelapan ko Burom ki praphongot ki Samla Pule ki belapas bah ka examen SSLC HSSLC bat ki wei ki kerdan Pule. Ya ka jingalang pen ko Burom lapan long ha District Library Auditorium Jowai ha ka sengit sajan. Ha ka jingadan lang ukongsan ubalong UMLA Jowai constituency uba wailat miki Shella. Superintendent of Police West Jaintia Bikram di Marang DSP ka East Jaintia Hills Jason Myroy Doloi ilaka Jowai ubak Puraman Kenjeng kinong lambarim ka GSU. Nolor ki Samla Pule lapan ko Burom ru ya UHH Mormen ubadang supendap ya ka kerdan doktorat na Martin Luther Christian University Shillong. Ha ketika jo hi kasngi ubak wailat miki Shella ula IT ya ka kalikit nongpang ne ambulance Shaka Jaintia Students Union kabala penyo lang baka Special Rural Works Program Arajar Arpau pat Arajar Arpawe. Burom, yung MP yung Raja Sabha Mandaw Presiden Burom yung JSU, waongu haga dorbar yung Raja Sabha dawan rau yaga jengklam yaga ILP. Hari kasih ko bidon di peremkam putkunbo. Lalu Prime Minister yung dari India, uwanu hini habo UCM yung iwang Burom. De chongu cirup wo Prime Minister hari siasi kena IP EU City invitation yang benta labenta kedigasan pausdan. Melenyu yang isu yang ri bujai dulu yang i. Ilek kelam yang ini kementa. Kayu wajah boardroom Jaintia kat dia kena IP. Kinong nam JSU isa kamen sini. Upat kawan mur ki kena kendro, kawan mur ki manyung, ki wadok yang kamai ka gaji lamba kini ki dekar ki uwan umbut upunmi yang business yang ki oper. Arja khatpra. Ki RTI ko Rafael do presiden yang Burom yang Jaintia Students Union kendro Jerusalem Shella. Jami ke JCDC ka kasantali ki dukan naga trade by non-tribal. Ngaju ang reklam musa DSP. Lada chapi ki dekar uwan gi hang di yung i ulai ki business. Hato pi ki nakro nag em ma future pi yung MP naga ni ka thaw yung pi. Sab agi pure yung pi. Adam em kata contribution, adam ye bujet. Ya ka benta u chagri ke jai pru tok do ha wi ka benta. Hari perkat ada east way ada em bergemo yung pi wa ke JSU desai ka Cibun. Kinong ilam Cibun ki was start nani ka po kaslam yung Jaintia Students Union. So I always used to say this, JSU is just not mere organization or a pressure group. JSU is an institution that grow leaders in the state of Meghalaya and also in the Jaintia community as a whole.